Corneille Nangaa, umwe mu bayobozi ba politiki umutwe wa M23, ejo kuwa kane yabwiye abanyamakuru ko bazarwana kugeza bageze Kinshasa. Yavuze ibi asa nk'ubwira Perezida Tshisekedi wasabye abanyekongo guhaguruka bose mu kurwanya uyu mutwe. Aha muri Kongo kandi yaburiye ko ibura ry'ibiribwa n'amazi meza byagabanutse cyane ku bahunze ibyabo kubera intambara yatumye umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma. Mu kiganiro yakoze kuri video, umukuru w'ingabo zihanganye n'iz'umuyobozi wa gisirikare uri ku butegetsi muri Sudan, Mohamed Hamadani Dagalo, yemeye ko ingabo ze zasubijwe inyuma mu murwa mukuru Khartoum, ariko yiyemeje kongera gufata ibice by'uyu mujyi. Muri Chad, igisirikare cy'Ubufaransa cyashyikirije abategetsi baho ikigo cyacyo cya nyuma ejo kuwa kane. Minisitiri ushinzwe uturere tw'Ubufaransa ariko turi hanze y'iki gihugu, Manuel Valls, yavuze ko ibikeneye gusanwa nyuma ya serwakira yibasiye ikirwa cya Mayotte bizagera muri miliyari y'amayero.